projekat Mikrofin preduzetnica želimo da pošaljemo jasnu poruku da su žene snaga razvoja naših zajednica. Mikrofin već duži niz godina podržava razvoj malog preduzetništva. Poseban fokus je sada na ženama i razvoju ženskog preduzetništva. Namijenjen je svim ženama koje žele započeti ili unaprijediti vlastiti posao. Naš cilj je da im pružimo pristup prilagođenim finansijskim uslugama. Pored toga pružamo edukaciju, mentorstvo, pristup mreži drugih uspješnih preduzetnica. Znači, osim finansijskog uticaja i podrške, mi stvaramo jednu platformu za osnaživanje, za umrežavanje i stvaranje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. Vjerujemo da je ulaganje u žene preduzetnice znači ulaganje u stabilniju i prosperitetniju budućnost za sve nas. Ne samo danas, kroz sva 4 modula na kojima smo bili, zaokružili smo nekako cijelu priču o vođenju jednog biznisa, pogotovo zato što se radi o preduzetnicama, sve žene su bile tu, ponajviše nam je značila sama podrška međusobna jer smo shvatile da zapravo sve gazimo istim putem koliko god da različite poslove vodimo, a naravno što se tiče svih naših predavača bili su tu i kao psihološka podrška, ali i iz oblasti koje su predavali kroz 4 modula. Kroz ova 4 modula dosta sam korisnih informacija naučila. Nadam se da ću u daljem vremenu primjenjivati. Kratko je trajalo, volio bi duže da je bilo i još, naravno, postoji još to učenja i drago mi što sam upoznala čitavu ekipu što se tiče od samog projekta, od samih učesnica, što smo imali i pluseve i minuse, da kroz iskustvo vidimo u stvari ko je šta prošao i šta se još može nadograđivati. Pa naučili smo dosta stvari, ne mogu sad izdvojiti ukratko nešto sitno jer imali smo 4 modula kroz par mjeseci, prošli smo i financije, biznis plan, bilo je tu i dosta stvari na psihološkoj bazi, na razvijanju, danas smo radili digitalni marketing, oglašavanje, tako da puno stvari smo prošli za tako malo vremena.